Fernandes Barasa kwayo josiasa mondo wetima mar tiyo gi rawere e nyayo tulo e kinde rombe. Barasa omedo lero ni timbe makamago osebedo ka rocho kwe mapachoka. Koloso e nyasi mar ik mosenindo Lucas Kundu manotimore Mumias West, nolero ni jotelo nigi ting' mar telo ne oganda kendo chiwo puonj moromo ne rawere moloyo tiyo kodgi e yore maundu. Nataka kuambia viongozi wa kisiasa ya kwamba let us not misuse our youth. Tuko na viongozi ambao wanatumia vijana vibaya. Mambo ya goonism, mimi kama kiongozi wa Kakamega, I want to condemn those politicians ambao wanatumia vijana wetu kama goons. Sisi agenda kubwa ya vijana wetu ni kuhakikisha wamepata kazi. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha we empower our youth, not misusing our youth kwa mambo ya goonism. Jokanyo mag riwruok mar jodolo e bwo riwruok mar NCCK e kaunti ma Bungoma ywak ni onge mag tije ahinya to ne rawere ema nyayo timbe magalagala kod tulo maneno ahinya to e rombe mag siasa. Kakoro gidwaro mar mondo mi sirikal oket yore mag neno ni rawere mawuok e skunde yudo lwasi makare mag chako tije ma ok nywandogi e lwenya mag josiasa. E dweche mathoth koro lwenya mag siasa osebedo ka neno gino makelo luoro ahinya to e kinde ma Kenya chano yiero maduong'. Kama sisi kanisa tunataikana kukue neutral, tusikue kwa mrengo yote, kwa sababu hao wote ni wanduku wetu, madada zetu, they are our friends. So kama wachungaji sisi tukue neutral na Mungu ataonekana kwa kila jambo. Serikali iweze kuweka mikakati ya kuona jambo hili lisiweze kuenea, na kwamba wale ambao wanahusika kuleta mambo ya wahuni hawa katika mikutano waweze kukomeshwa. Na pia tumeomba sana vijana wetu wasikubali kuweza kutumika kama wahuni katika mikutano, na pia tunapokaribia uchaguzi wa 2027 tumekuja tukaangalia kwamba vijana wetu kweli hakuna ajira, na vijana wetu wengi ambao wamemaliza mashule, wamesoma, wamehitimu, lakini ajira hakuna. Na tukaangalia kwamba ni vyema county government ya Bungoma iangalie namna wanavyoweza kubuni ajira kupitia kwa value addition, kuongeza dhamana kwa zile mazao ambayo yanatoka katika mashamba yetu. Tuwe na agro processing, tuongeze dhamana kwa vitu yetu ili vijana wetu waweze kupata kazi.